sem na dia na beba so yale na o se ba bi obekọ bi a wo na wo ye no kasa okay me say champion ma kinisi so obi an frɛ ma kasa bia me kura no ai ke to no yire obi an frɛ ma ka hwe ntin no to sa na me ban frɛ me sɛ ma yesi me ma me ke to ya wo na wo kuno ti bra na be yiwa no na be yima no na me si yo na me firi si ba ye de aba anti na me ba ye no na me si on frɛ o me no mo frɛ o frɛ no bi santa ma me na ba nti wo so na kuno sofo na mo koye wa ba nti mu wa mo na ye de yanko oso ndo ya de wonti entra kai mu na fa mo ko sofo no a oso on na ye wo ne ho na me ban se on na obua oso na ye wo ye ba ji unpa na oso unko no oso to ko ra ko ba ko enkono na ko oso ko mo se ho e ko so ko ma enko nti ene sa de yin na be ko ha ko ye de akoko hu oso ndo onko wonti mi na no se ne ba e be fe ka taxi na di wat mo so ndo wonti mi kokora wonti mi ntoro am si we de na obua mi mo sem na wo so wo kuma se na wo sem na mi ku woni ne yaka dabi entokwa ba mo ntem pen dabi no nko da me pa cho anti charity eni pa no so no na eye wo wakọ baabi o se ma mo nko ada na so wo nko oni mi nya sem bi oni mi ni ntokwa bi o yes ya o mo se be ma no na ohwehwe no eye mi kunu ena wo anya be ma no na ye de ode aye wo no de aye ena wo no wo keka no ankasa so aka cha mi se mi kunu na ama na bra boy ni basa no se ni kunu na ama na bra boy ni basa na enu tu ono wa ma yale o se mi kunu na ama na bra boy ni basa baby e kwa be so me dia mi anti wakasa anti Mary wakasa asem makasa mi che o se ukunu na ma me ukunu na mama ma bra boy basa na wo ni kumbote oluma ne mpa no so wa se ne nda no so me ko papa na otete me ko ja ne kwan na mbeto mu ani mo na me chia mo na me gina won janga kakra na ye bon komo na o ka se Daniel na ama wa brabo aya basa Daniel ni Sisiria na o ma ama wa brabo aya basa na me ka se me no ka sa na che so no na eye wo na me nim so yo me nim on ma dwen ni so ma dwen wo Sisiria anti charity ti asema me kan me akonwa ya metimu eye me puppet se mi wu a de me di akonwa yi me bu hu akonta want to mean solid just like that me ka se ti se wo bi ye wo onu ani nua na o wale Daniel na oni ni jaye me friend me ko ba bi na me bae na o friend me anadwo o friend ma na me say eti ni nua ne ka se mele na ye wo me nua ne ka kira me se me ka kira sisi ma ka na me to bu ase o si ni nua ne ka kira o se ma mi na ye nua ne ka kira ni se o ka kira me se ni nua ne ka se me kira ni mri bi se de se me kun ato asase ama obesi dan wa bra wa ma onu na bra boy ne basa ni obesi dan ma na hwe eti onu na oye wo me kwa se me bisa ba bi kura wo koye no se ma mo nko wonie nipa ni ada na mpese obeko madam tie untumi nsole fansem entoto obi su sa ode wo ye no se maami tie so ka so be take you on wo mrama wo be di fo because who need evidence bia na me so metia no me nya hu adwuma ti minim de yakoso hu de be ya ne se ne be frɛ pa ye mbisa question bi mpacho me mbisa no abehem se no kra papa wa mansa so obi bika tie untumi nsole fansem na botre na wo ka bibi wo se de mpacho me obi bika me ko ye ya ka kire me se ye di anrafita a chichire me a she baby bi a me sha no odin mpacho bisa ne se no kun fi ko divo abae no omo anyi bodua baby wo ne mpa ase anhye na bisa ne enu nti na ewa abraba asam na kwa hu masem eti mi hu se de me ka no mi hu ani but cannot ye be twa ne sister charity wodi ma me ne ko nipa na wo se wono na eje wono wonie na de wo bu pie na wa wo se wo nko program no ba ye yo owo fine say e wo say wo se wa ready me de abram pa me de case we de abro mi so because I hu masem me so me nya we na me ko wura hu ko hwe asem ni pa ni say me sro me ne me kura na akasa o se enye ono enti no ha na yo me kura nso se onye ono o se enye wo kura no na mo ni nua bi wale wo fie oni busua ni bi wo fie ho wale wo fie ho ayo no afi na me papa nso awradi yankopon
eti ebe ne den agire pa bem abrampa ya age se ye wo obi wo ho Auntie Mary tie me ye wo obi wo ho ye papa di penny of penny bia ensem bi se wo behwem eti epese ye to ye nsafre no na oba wunie charity ni na de obehwem se de wo kan ye no kra wo beti ase fry bi je ma ye ne mfra pa no nsheda obeba mi se champo brem nyabotre obapa mami nyabotre me ntramo obi mfa sam metro obi so saa wo bra woni evidence ti pa ba be mama ye mi se champo brem so mami me dance metia etifo enyina emra engrofo mi nu bi wo mo so mo show wo mo show na me catch up mo say and they will do birthday wo mo say me we show happy birthday emma wo mo ba ko de anima and ba ko so de ajiwa entino wo mo say me we show so for me wo mo say ewiase eyo ewiase ya pa na ewiase ne wo dwene no na ba wo so ne wo dwene tembia no e ba wo so ne wo susuo eno na e ba wo so ye wo abusia ye wo fia ye firi mu ene ye wo baabi a ye ko aware se ye ka ne pa abonto se ni ntimi nya obra ya wo fie ni pa enkam ene ye correct and then ko ka se bia na wo bia no efie bia wo ni kira ye enti ansa no betime ye bibia no che se okofa ho no mu enipa na ne mami charity eke eya mi na kakra e kire se be me ye aware ni wo esemni esemu fonso de wo mu kiraye ewo wo mu efie a wo mu mfa ensie ko ye oba ho ade akura na ye de bi koma kiraye no edi se ni sunsumu adia sebe wo ye ono na busuani jadi nti na ebe ye eti ase ade no e ba wo so na emo no wo de no ware enti mo ba be ni pa ba ko dia ene na meti ase kakra na no enti mo ko ba se wotumi ka le people se sebio wo kunua pani aye na aye wo betra se wo so ko ba bi bebre wo bobo din ba bi a wakọ malamfo ho sa sofo ho wakeka bebre se ya mami eba aye wo se ene me nko ba bi a ya wo ko ye no a wo mka se wo se kire wo se da wo nko se ya wo tuoi wo yi mu ba ko pe na wo ka se eni ba no be ye program na fresh wo ko eni je se nipa no woni wono mo eni ba no be ye program na wo ko eni ba no woni wono mo. And what are you talking about? Any panny, you ready as some to be so. Mammy will say to be frank with you. I saw from okay, cancer, where you had to Abusiano. So, mammy, tell video soon I make us. I mean, mammy, and mammy, you, John, I said, me, we didn't know. Come on, say, come to the court. Because I have someone, they actually so good and you don't have any proof. Be ye the honor, be your honor. No, mammy said, some said you 1 year. Never who no come baby, and Tia goes on. What's the name? I never said. I say, I'm strong, and I will try now say, what could mammy feel, the mammy, David, and as I said, wouldn't look at the outcome. And I said, so mammy, I don't want you bitch them. Mr. Champo, yet you bet me I understand pa baby. And this idea baby crock coin on from my men and co. So I see one call the Unyani baby bo. And it's all taking one of them. So my notion one. Baby, I didn't bet jam, if you cry 1 year. Jakwaka se bi kura bia se won yin na se to ko so asema me no wo ma no mo so ma take your machine so from me we shall force no ni mami eni ni bayi akọ ya da se no problem so ntimi nante na me yese be fa dropping bra ma ya ko so onko e dia awon wasem ni be trans about tuntum brampa ini you ni abre aha mama o si wo bi ka we ba chawo oh me papa na friend me bo na ma here ana me friend se me mama na ba no ba na me friend o mama ni Auntie Mary ai o ba na me friend say mama na ba ntida be na be ko mani na so ana o so o he na wa friend nti 3 days time me friend o so ye ko papa pe ho te chi mai na ye ko si asama no so da bi wo ka cha me se wo ko ba bi bebre mo ka se mama na ye nti se maami abadia ye ko ba bi o ko ye no na ya ko se o maami na o kan no maami bo bi afago ana maami ni maami je fo ana o ka tell me so no wa bubu mampo ho kra on ti mi na te kra pon du station na wa ko enti no no on ti mi nko
na mzo ntimi nkona na wo se yen kotechima kwa be na nka be fa so free man pon ho kotechima kwa ya be fa so kotechima no sa kwa na na ye be ko ba bi a wo kan ye no ana ma mi so onko ko de ni na wo before so onko na ka me a eto me a na nka menda hele ntina me ka se onko no onko ne nko kira nti yen kotechima na onko pa me ma me a che se ko ba bi na so na ye nti o pa ma me na cho no wo mfa ne bone nche na mse da bi o ba bi o ko ye na obo kan ye no wa na ko so onko Iti na che so kwa wa ready so me ko ma. ah me se me fa dropping ma ya ko ba bi so fo na ko so onko Bedas. Yan kwa man so na ni fa ngori ko. Hello, sister. Let's say You are doing a good social. you ajabu ya kwa ko bi e. Yo, Nti vampire bo ta chire. yo, Mate. Asem bi da pono so ma me bi bokuna du. Se be ma wakoware no. Be ma no e bra yere. Wa yare ba bi obekọ bia ese bra no na. Ne bra yere no na eye no. Na ne bra yere pani na eye no. Na wo sha ne kunu no o ma ope no. E na ono ne tumi ne ho ma edinti. Ye de aba ono oba ne so. E na ma me ne se wa ye ready. Ba bi kura wo ko ye na. Yes me na me ye wo no ye nko. Wano so a wo se wo nko. Me so me nyi hu mani. Many am one minute yet at the from Inco Rawim. Entino Dabana Baba no Baba Shema ye. Next week Saturday, Saturday we go. No mean that. Me ne baby to bena what your beba. I remember. It will messia wo kuma se. I'll miss some commerce na shamo. Mate, yada se any hen wadaj. Eti Yo, Auntie Mary, me de bena o chumame, mumla, musumi. Ne ye baby anokre no why. Yada se bebre. Pa. Yo. What's the one kwa yanso yan tie say we yan ye adansefo maami e so for crowd e bi obetimi na hihye ho we de wo wu ni mu no wanu su ni mu no ti we kura na ye authentic why me ya ni mu de ye yante so mpese e kasem na mo me kan pese e kan so me pe problem na abrampa my lady eja me de be na wo twintie ha ho my lady ensem na ekoso na no den said the wedding card for D4 pass or so be bam. And no mom knows ye hwe. Ni ehu ba bi be free. If the lady sebe yen kan okrenkyere asofo bi ne nkramofu. Hey, atutu abusua mu say. Mu say anam de sekantwani tu. Wo yes yes want ni asane ade. Wo. Se wonim se won na ye na betimi ade na gine free mu. E ma kire nsem bia wa kire. Se maami ye be ma na. Ana sa wo de yi ade no kura ma no. Fa maami no. De wo ya no yi ma no. Se e wo kan na maami ya abeba wo tim nante. Ano fa sika wo bae maami trim to o twa ni trim nko. Akuno. Mesi asofo bi no malade wo mu hwe ye o. O mbabo man. Ya de pe. Malade mi so mbabo man. Hwese ti maami na ni abre wo ne bai. Unim sa asem se maami. Sofo ka kire wo sekramoni na ka kire wo. Si won ko wanti me anso mo sanfo manko. O mo sama wan hwese ti a. Uni anu ye bia. Ko pim se. Bo kwa ko fri ni pa na. O kan se o mo na ye wo na ba. O mo kro mo ye ni papa. Me kan kra na tie. The wood tie. Hey sister. Mami. Sister Jade wo che. Na wanya busua o mo amle. Mami. Jade wo ye no sister. Mami tie dem me no ho kan. Woni evidence bia. Mami tie. Mami. Evidence ni wo. Wani nua le ka kire mi o. So no na ye. Tie mami tie. Ada pa beba no sa sister no ye hia no. E wa ha. Ani o beba. Ye di kan na kasa so omra. Ye di asamanti se to so ma. Mami. Abrampa kasamante mami ye hia no nya fon so mami ti se ayaresa ne ahodi ntina ate so one man kura bi ne pepepe yo bi anto bia tie dem ne wo ka no ana wo adanse na wo adanse hwe adanse be ne soro se eso sene se nipa ne se ba bia kwa e famiko na me mehwe tie oh mi bi bisa wo se adanse be yi ene so sene nipa na wo ko no ho a wo se mami na ye wo no enti yen ko no ho asama o kan ni said ni kro mi ni yili penny enti Mary won ye fe ni Mary no o se ni penny da bia asama wo kan fe ti me story na wo dey ban ti de make kire wo ye ni bibia be ye tie nkomo no ye tie acheche ye tie nkomo ni nyina wo si asem ni si fe ni asole ade asama ko si na ye o tie me e tire kwa na do se mami ye fe ni Mary enti se Mary we de nya Mary we na ye wo
sa ayo no e ja fe ye ka wo so no dendindi o pa yare sa wa mo wani an ma me otu ja dende no mame abotre o pa yare sa wa ma fom na ye wa dwe se wo be ti ti mame wo be ya na ya de ndo akọ wom me ka me kra kire wo me mame ni we ya ade o ye asi ka me mo hu ni se ewiase ye mienu me ka no kra kire wo yes ye mfa nka asem wo sofo kro no onyi ade ne ma no se wo be so che sofo no ho de a onyi ade ne ma tele asem o di agra ye mapa ama wa ba nyame di wo machi akosofo kro no metra kam ko mi da ba na wo twa wa ba yi wo a ni sei sofo ma me pese me ka se wo ka se ye se kwa se nya baby ba ko baby bebre ye chani nya so awraba tie ye twani nya so ye de pa na be adwuma obetimi nye sofo kwa akwa sha wo ye de nka baby a wo akọ de amwa ye adwuma bebre wo ya pe de onu wani mu no nso ni no eno na pe wonde ne be na sofo ma me nyama bi a ya wo tie ya wo onya botre wo pe ya ni sa ese wo to bo ase ade na sofo no ohun ti na we na ye wonyi ade ne ma no also one sa ya ye o tumi a wa bla me fa o tumi a give it na one sa ya ye asem ye afama is a champ yan to aso sofo ma da se yanko simadu me da se ye den wo betimi akọ why Nyankopɔ ensa ahwefo ene etiefo Yo, nyina ebe ha mo ni why industries aseye ena awia yi na ba be hwe so no na eye wo be yi na ade ama no sanye ono so a na ba bi efre be yi ama no ye dro etimi ye ena isi ye ko papa ne ba be ema bibia etimi wono a ba me da yi na ade ama no efie aduanan ene ature ne ene Nyankopɔn enam ye maame so aye bebre ede amagana ene ewiase afa na so kidi anwa sesi akra de ne papa mu no ye de capsules aba be ka ho enti abrochirefo ahwe ye nyina ne ede twwa bitters ana ne capsules no bi enom ema wo ho eto sa wo yefunu mu atim pa broni se constipation sa bosome minya bosome mitimi da me nine me pa cho enye papa obi wo no ayam tim no one nete one neda ono ntimi nya ne nine ono ntimi nya ne hwe me pa cho ani de ni aho brasiem sa wo padura obenom ama ayi wo yam fi ayi cholesterol eni ade nyina aba abonte a eye de tun bitters anasa ne capsules no eno na eboa ye ema bibia timi to ye kama etimi ede mayen eti say ya yam tim pa de eno na ama ede tunwa entimi enko fom da no sanse obie nim se me yam tim ana mitimi nya me nan na mitie me ya na me dinsu egu me ho na me ho eye me hene nko ade a eye de tun bitters ena me nom ama me ho atome afa wusisi broni se west severe one ena me ka ho asemi obi wo ho no ma ne sisi eye kura ma na chia eye amana koa wokutu a ontimi ensori especially me ma na omo ye adwuma den ne ne ma ye page mu oduro no e ba sa na eye age obe ma yesem kura efi unsem e de tun bitters anasa ne capsules no eno na ye nom ama ene yesisie mu ntine ne mu nyina ne mu ada ho kama ama yetimi ekọ eba ahoode mapa ewom e de tun medical control se edre tete edro emfie aduanan 42 years ni busa ho se me ameka se kra na me we wo so a wo hwa me awutie me na wo we enso enne akwa ma enne ye nyina ya benya so mfaso me kai se secondary school pa ye si enida na edru that time bia girls ne ye hwehwe dom ye nko because ye hu na mane e ba sa na ye sua de egu yachi enne edu twa ye dibitasi ba ye hwe ye di re school bia ma obi age because girls no opede e mu odan no ma so ko fa edu twa bitas de amane ye nom but enne capsules ne ba ye no ye nyina ye de ho agima ya no ma enida na se no hu sa wo sheda ntibiem because ye ma ye hu mu no se ye be ko atia enida na no ama ne nyina afiwo because enida na oba etna so chakura bedu ba bia wo pa wo no eno so kura timi koye nsem bebre na afa wubu nsa enseda ma eba moja sufin afa so kura eba nne etwa na nsa na asaba wo so me ba ko obi bobu ni nsa be 5 times 6 times enye 1 week we beba next week beba next 2 weeks beba until the 1 month no me pa to busa ho say so your ba warefo a time be na obehu se wo ovulate na akwa obema ho a watimi afa yefunu ni nyina account ni nyina ehem emabi no mu a wo mu nim time a wo mu ovulation time eso because watimi bu ni nsa na watwi next 2 weeks obesa bu ni nsa etibura a waso okobema ho na onyi nsa kura no ohu ni nyina ne se ye no madu twwa bitters no ana ne capsules na ebeboa esiesie ya wodie num kama wonim se nipa bebre so adu twwa no because of say omo no benyam esiesie awodie num ema oba
ofiti kro no ni nyina ye kama nti esiesia wa wudie mu no na de saa enigye no to aso e de ama wo enti awie sa wo hweme na wo menstrual problems bia no a yempe edutu habitats anasa ne capsules no na ye no amano ne fo ni nyina medical control say ye de bi kwa mia bebre enti ba bia wo no na wo be friend number no a e da television no so no wo friend na wo ne ma me kasa me wa ha me wo UK me wo Germany me wo US ni atro ba bia wo be ne bia na ye de nipa ne number ma wo a wo be delivery kama na ode abro number no 0599 415191 0599 415191 and after 0544 174 461 0544 174 461 edu chunwa bitters anane capsules ni free hono na ye share ye ni hu ye weather Ghana se de ekro no malaria nko na ekuye no malaria na ha ye typhoid any jaundice no me se wani de nya hobrase ma me etna ase no eno so be fie nwotwini wo de edu chunwa malames abai dwaso a kese ye nim hu ase da ye dro bi ye de bebe bia no wo she that na se ye research ni ye eni ofitin ye na ye maame ne man efa ye orthodox doctors efa so be herbal doctors baby obi ape no ye nya lawyers nyina wom enam ye no kredi ye de dro ba ya abebu enti no na me gusu ahra na wo hra ye enti me dofo a wo hwe me na wutie me wakọ hospital wakọ ye lab okọ report ne ba ye no ye so de na typhoid yes wo de malaria parasite no wo mojanum wo de ne ye jaundice ya ma waduro ya flash me de nso sisi so eno ne de ama ane wo ba benom na wo hwia me so ene de ani ahobrase mu se kope abibiduro nanom na bibiduro no sa wo kɔ drug store bi akoto a wo se wo pe edutwa malames edutwa bibiduro na aba no a etime bua ma malaria se hye parasite ne free ni peduanum typhoid betimi aso wachi kasem wan hwe abeka so bi na aba odua ebetimi ama aboa hwe wa ma abenum sunsunduro bo so mme na nso na wo no hwe na ewo wo mfe ye kase ye ka typhoid ho nsem a wan hwe obi beka se wabo ya ba odua kire se etimi ma wo fon wanim nyina etimi yin kase etimi ma wotiri nwi kura start se esei etini ye de ahye edum ni adan ya de a wodo nsunsu aso no eno na ba ye kɔ hospital na doctor boaye ne enti na fie na wan ka sensunsu e ba me suidie se de na nado e kan die bi na e yaye me sra kɔ hospital wate na ye nye lab na ye wuhia na doctor catch says typhoid ni bia wakɔpɛ edutwa malames e de anom na nse wona nte kakra bia na wabre edutwa malames no ebeboa wo afa man couple capsules no nso eda so ewodwa so bomade na frɛ maame na enini ni nkomo na de ye ka ye nyina no de wo pɛ so obisa ne de wo pɛ so ɔte ase ye emu nkyire mu de maame betimi de amount 0599 415 na 191 0599 415191 and now 0544174461 mama me das yes ya bre na ye be ye koso la lament ni ada ja se benedo mommy nyam kupon shira pa ene ye wa woda no cre na the way ya wasi ni me anante one way you trendy a trendy hello ma the way I was sitting man auntie ache me na ye Sompa Nkomo me ka testimony kakra bi ye Sompa Nkomo na edumre bi ne na mente wonka me so me mfre obi but ye di 1 year no mama me hu say me so me ye person wo anyimi enfim nyame onhira wase amen ene ye wa wodai me kra me nsem ache die me baba be chero mo ya grace adai nada no ye free mu jadriane sam no na tena ho ye adwuma verone kura mommy ene me baya me be catch you say radin shira wate no said the oda usi e de do me ene wa ma me nso me trendy ene me fa ba bia yes Veronica fashion nie me say ena mo so ena ama de to so bi me da o ma hen ya wadu bo atia ai Brian enya onu anka me minim wo yankopon on shira me papa bebre me da si yense da si radin kan ni ze champion usu obibi abeya ye ne nsole IBJ Abrampa Nana Abrampa mumra o Sorry. Ayo wane ka IBJ o hema be transfer wate be transfer na konsem wi ba fefe
na ma na te say Pachanya me ado. and na de mama ma ye nhira bro so na udi dey say Pacha frame na efi akonedu ye boa. yo awie ye abesra wo mama Oh my, we idea bo ko de kan ye de aseda be ma chedi ampon say wa ma bibia to yi amaya odi afeba ko aka onfi onyankopon ensure onya okese omo akoma so ade nyina emro. amen. And then we are no Miss College Ghana. Janne ayawa wodaidi na yenso ye ma special invite about upcoming event on the 14th of June 2025. Miss College Ghana grand finale. Enchembi mahinche. Edi amodi. See ye ma special invite and I think so ye ma VIP. So one ka sound so the bema wado for na think so 5 regular. Really? Yo, mo be no fine. Mpacho ye be no take CCB auditorium. Time. Mpacho 8:30 be ade na yashas. Me da se Bernard e so kan bibi. Ntimi ma. Omo nimu no. Omo me ba Bernard asi na pakan no. Radio ya nante papa. Yes, starting radio so mic no. E wo techi mai. Me bayi BP ono na be ya mama. Asari TV. Ye be ye flyer. Ye be den yi ben ya bro. Ya me ayi. Ah, we started pageantry kakra. Mr. Adazoa face of poor be MC Obena no hard be. Ose Bernard dey do ko ba bi nenya me adom. Oh. Me angasa me on TV reality show. Okay. Ghana agent hani ba bia. Wo futu ni sa apakan me fire na no I steady. Yo, the ben ya baba o. Yo ya baba take drama. Ai, me the ben my ngraba fo ofia. Am ye de o ma ba why. Man ba chombe se me kai wa de. Yo. Emra na wo teach man. Menga say, be seen them look up to you. Me kai emra. Yadi me mama see him away MC. Ewo. Akisimas su. Okay. Yay, hadife. Eradi shirati. Amen. Yo. Ewusiafo wi ase no no. Eye ketewa bi. Bernard wa bra me ho papa. Me faya na no aye mre. Enso di bu fuda ne nsagu na chi. Bernard. What chia na fe ne nsagu na chi no I study. Me se champion munya de mo ye na bra so ne ko. Abra pare de meyi na di. Na fe de beti na nges. E de ko. Ah. Ya grace ya na fa bag you. Ye sole ya no no ye twɛ. Ah. So mama ya do Yakopon ase. Ene wo so ase se wa me yakwan. Ese ye to so ye nkasa. Ye ti ha me da me ba no. Ena wunua emema ni susu emie. Sebi yo ewiase aya yete no ena na wo ka sofo adubuan asem nyenye ne penya no onye baabi egina sebi wotete nipa mpo e ma ne baba tu no na se wone ne ya de wotete pa na enne yete se ya nene Oheneni nana ne abiji ye mi se champo woni ya lantia ye kuku ni ya hwe ase ni ya sore na wotetre ye no ni ade enenne ye dum bembe so se ye nyina na mu nti no ye di ni namba bi bebre sebe mu ku ba bi kura wotra ka mu kura no obi atua ma ni nyina ye wo enne se wodi wa woda ye ni bibia ya beka ye pese ye kire ye do free akoma mu pa na ye de ma wo ye me nsen ye ya ye tie ye se ye kura ye nsemu enema we pizza ahodo be ye mienu ana champagne tentipui champagne ye be je fifi ase ye presentation no ema we a ade ye ntu begu from ade je be to office na sabi ye de ahyemu kana this of mami ye kire ye ni so okay and owo nema ya wa ya ma ye sabi wuni di nya ye bibia ni esika kura no so de ma ye ne ekwa jon ka se na de bia kakra bia ya obenya wo se di tiankofo amane no ne ade unya ye muso of mami ye say onyakopo won hira amen 48 years kwa di hira ne odo wa no ebe kan ne be ye ho no 100 years wo be hu mehu na nanom
me see so na wo behu mehu na na no amen ama wo yakopon ni monyama ya ode wo kro no onu ba bia wo that's eno ntini ye kan so yakopon won shout amen na be ma wo happy birthday na see wo minister Abije wa say if say what to happy birthday na ne nyina yeah that's it abnapa card be card man lady mua ya kwam no jana so jabe na so jana so dem hey ya de ko me so ya jama dia man lady man lady dia be kan tiawa happy birthday na ne de ma nyame onhyira amen omo wakoma so ade nyina mrem ebi se ye be hye dwumadi yase one na wachi amaye ti se ne nyame dia fe ba akwa kan wo fi hu a ye sere wo suru nhyira ene de ma omo wakoma so ade nyina mrem ma amen amen Abije malady nyankopon nhyira opi em se ye mu bi no ye de ye ho bo no nyame nam so ama ya brabo akonanim amen na nyame onkoso ana onhyira amen akoma so ade bia ye wo secret prayer bia no nyame onfan no mo amen nyame nhyira opi na onye okese na da bia masoma me kan say Ghana watch out me mama Oheneni Adazoa na mu hunu no de mo hu no just 1% pe ena ya project ya kyerem na ba bia nyame de ne san ba be duru no e be bro adwene ntiase so ne ma no bi ho a ehye bottom empese be sanem ti Ghana watch out for Oheneni Adazoa tonyomo happy hey ya great what ya hu ya great osi jana so man jana so ne jabe na so birthday we ne digi jabe na to jana so jana so Jana so ne jana so hey jana so jana jana so jana yeah I'm so for your pound